پشتی روزنامه کردستان کو 22 نیسان 1898 لسر دست میر مقداد مدحت بدرخان لقاهره درکت روزنامه‌گری کردی لروجاوای کردستان جکووار هواری دست پیکر لروجاوای کردستان جی هجمارک جکووار و روزنامه کردی درکتن لگل وانجی دوان چند سالین داویه ده مالپر رادیو و تلویزیون کتن وار راگهاندنا کردی 15 گلان 1932 کووارا هاوار جالی میر جلادت بدرخان و لشامه درکت 5 و 7 هجمار جه درکتن 15 تباخ 1943 راوستیا یکی نیسان 1942 کووارا روناهی جالی میر جلادت بدرخان و لشامه درکت 28 هجمار جه درکتن آدار 1945 راوستیا یکمین جار بود دیروکا روزنامه‌گری کردی ده که کووارک کردی به وینتی وشاندن. سی گلان 1943 کامیران بدرخان روزنامه روزانو لبیروت پایتخت لبنان درخست. هفته و 3 هجمار جه درکتن 27 گلان 1946 روزانو راوستیا. روزنامه کجا عالیه بدرخانیان و درکتن مزگینی دامزراندنا روزنامه‌گری کردی بون هر وها او شورشک سرکتی بون د زمان ویجا روشنبیری و روزنامه‌گری کردی ده دیزاین و درهینا ناوانجی لگوری پیوان جیهانی سردمه بون کتوی آستنگیان او با آوای کی جوان و ریکو پیک درکتن سربورا ما کردن روجاوای کردستان گلکی دو درجه دوی واریده تشت هجا ودگره مال بدرخانیاره اجبرکو میر جلاد بدرخان للشامد برا سال 1930 حتی 45 دکووارن هجا درخستن برای ویجی دکتر کامیران بدرخان دکووار لبنان درخستن او جی هشت کو ام پیگله کی خوش ببین درباره دیروکا روزنامه‌گری کردی لروجاوای کردستان نرینن تیول وجودا هنه که هر نویسکار و شروفکارک و روزنامه‌گری با آوای کی دنرخینه البته نگاون پر باش هبون لروجاوای کردستان اجبروه که زمانه روزنامه‌گری کردی لروجاوای کردستان تفی کو دست پیکیده زمانه کی پر باشی بو لی هدی ام بیجن تقوناغین دوره ده هنه کی قلسی کتیه راستی قلسیه هات جبر کو زمان پر جاران ام بیجن بهتر لسر تفگره سیاسی جی پارتین تفگره حزبی ام دکارن بیجن یا کردی لسوریه بهتر زمانه روزنامه‌گری خو و بلاوکن خو و روزنامه خو بهتر کر زمانه عربی و که بگمان باندورک نرینی لسر روشا روزنامه‌گری کر لروجاوای کردستان به دامزراندنا یکمین پارتیا سیاسی کردی لسوریه روزنامه یاوی پارتی سال 1958 به ناو دنگ کرد درکت به صدما گرتنا سرکرده این وی پارتی سال 1960 روزنامه دنگ کرد راوستیا لی بگشتی اف روزنامه بنارینا هنچاف دیران نلگوری پیوان روزنامه‌گری بو پشتی دامزراندنا پارتیا دموکراتی کرد لسوریا 14 یعنی سال 1957 هنگ کووار هنگ بلاوک تنكار نابي وانا بك يعني روزنامه بناودنك بس بلاوك البارتيابون هاتن وشاندن وجوينا وبيده حيان هاكا بدها درت كفن یکی چلیه 2013 4 روپلین کردی تولین عربی بون ایدی دنگ کرد نخورو به زمان کردی بو د 57 دماغو پارتی هات ساس کرن واجه ولدان دا کووارا واهبه بناوی بلاوکی بو نشراک مکارم بیجن ناوروکاوی سیاسی بو لبلی فرمه شکل گلکی ربن بو فقیر بو لاواز بو
بدورکەتنا ڕۆژنامەگەریە ڕۆژاوای کوردستانی ji zimanê Kurdî ev ڕۆژنامەگەری kete ber rexneya rewşenbîrên Kurd. بنەرینا من تو نکاری ئارمانجن ڕاست و دروست و باش و مرۆڤایەتی و نەتەوەی پێک بینێ ئەگەر ئالاڤاتەیە سەرەکە دوارێ ڕۆژنەمەوانیدا و زمانە نەڕاست بێت. Ziman yek ji pirsên serekeye divê çarçoveyê de ku rewşenbîr dixwazin birêya rojnamegeriyê zimanê Kurdî jî biparêzin. Tiştê di TVya de derdikevê astekî gelkî baş zimanê Kurdî hatiye parastin û xelk fêrî gelek tiştê neh di zimanê xwe de bûye dirêya TVyan de. Her wisa dirêya radyoyan de jî lê mixabin qelsbûn gelekî di wî zimanî de heye. Ji her kesî tê xwestina at Rojavayê Kurdistanê de ragihêne rojnamevan karibin zimanê xwe jî bixin wek zimanê cîhanî zimanê rojnamegeriyê. Pûşbera 1968 kovara Gulistan li ser destê Seydayê Cigerxwîn hate derxistin. Sala 1979 yekem hejmara kovara Gelawêj derket. Nekokiyên di navbera tevgera siyasî partiyên siyasî ew jî bandorek wê hebûn li ser çapemeniya Kurdî li Sûriyeyê. Wa belavoka wa kovarê got Partiya Kurd û Rewşenbîrê Kurdî ser bi xwe derdixistin. Rolek baş dîst got zimanê Kurd û tîpê latînî pêş bikeve ji ber wilo jî zimanê Kurdî baş pêş ket. Adara 1983 kovara stêr derket. Rojnamegeriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di gelek qonaxan de derbas bû. Nîşan bû yekê têdan ku piştî şoreşa Sûriyê dezgehên ragihandinê pir bûn, êdî malper û radyo jî hatin vekirin, lê dîsa ev kar dikeve ber rexneyê ku bi piranî Rojnamegeriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nikarîbû xwe ji bin sîbera partiyên siyasî derxîne û bi awayekî serbest û serbixwe kar bike. دەستگەی ڕێگەهاندنێ gelek bûnin daha çêbûn Rojavayê Kurdistanê û wayan tiştekî gelkî giring ji piştî de 2011 krîza Sûrî derketiye. Lê tim û tim astangîl pêşayî derdikeve got ew nikare xwe ji kirasê siyasetê derkeve yanî bûyê wek bêjin wesîla ji hesabatê siyasî re ji meşakilê siyasî re ku di nava çêdibin dixin wan destgeha. Piştî şoreşa Sûriyê Rojnamegeriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nikarîbû bi azadî û serbest berdewam bike. Ez dibînim rewşa rojnamegeriya Kurd li Sûriyeyê niha tu guhartinê mezin tê çê nebûne. Adara 1989 kovara Gurze Gulce Aliyê her du nivîskarên Kurd Konê Reş û Abdulbaqî Huseynî ve derket. Lê tîrmeha 1991 kovara Zanîn jî derket. Li gel kêmasiyan jî rojnamegeriya Kurdî bi demê re di pêşketin û pirbûnê de bû. Piştî şoreşa Sûrî ragihandin lê Kurdistana Sûriya baş pêş ket. Sala 1993 kovara pirs kete meydana rojnamegeriya Kurdî lê her ew jî di heman rewşa rojnamegeriya Kurdî de bû ku astengî û kelem li pêşiya wê hebûn. Di hemû waran de astengî û kelem hebûn. Wek nimûne warê meselen çapxaneyan bêjin duwarê çapxaneyan de zehmet bû çap bikin alav nebûn yên pêşketî belkî vê dawî hindek gav hat navêtin lê bi zorê yanî gelek ji wa jî bi mecûdê bi keda ferdî bû em bêjin ya şexsî helbet astengiyek pir mezin ya aborî bû ya maddî rewşa darayî mewdanî pir qels bû. Bi sedema siyasetên hikûmeta Sûriyê rojnamegeriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kete ber astengî û zehmetiyan. Meselê aborî hebû ew ji kilema herî mezin bû piştî me belav dikir di me hat xwestin got em karibin amade bikin ew meselê aborî çû em karibin hejmarek dê derxînin ew jî zehmetîk bû. Ji bilî wê jî ew sîtemkariya rejîmê û qedexkirina rojnama û kovarên bi zimanê Kurdî. Hejmarek ji rojname û kovarên din belav bûn weka kovara Bihar ku tenê heft hejmar jê derketin û sala 2002 rawestiya. Kovara Aso jî sala 1992 ji aliyê Siyamend İbrahîm ve derket. Kovara Zevî ku adara 2001 derket ew jî gihişte 10 hejmaran lê sala 2003 rawestiya.
22 نیسان 2012 جی کۆڤارە پێنووسان و دەرکەت. کوردن ڕۆژاوای کوردستان لە دیاسپۆرایەژی کارد ڕۆژنامەگەریە دەکردن و چەند کۆڤار لە دەرڤەی وەڵێت دەرخستن. لە ئەوروپاژی مدیت خۆرتمەی کوردن ڕۆژاوە کۆڤاری وهانن مینا دگور ئەم کارم بێژن دگور لەڤەر هەژمارێک دۆرجێمە هەنس کارم بدم بەر چاوێوە لەڤەر هەژمارێک هەبوو هەژمارە هەشتا بوو مە کۆڤارێک بناوێ ئۆرکێش مەدەرخست دوو هەژمار جێ دەرکەتن ئەڤ هەژمارەیەکی ڕەوشە ڕۆژنامەگەریە کوردی یاوێ سەردەمێ لە جەم هەند چاودێران بە ئاوایان ڕەنگەڕەنگ تێ نرخاندن. پاشە ڕۆژە vê ڕۆژنامەگەریە بنەڕینێن جودا تێ پێشبینیکردن لێ بسەرڤەیەکێ دەژی گەشتبینی دوی واریدە پەیدا دەبە. ئەز گەشتبینم دوێ مرۆڤ گەشتبین بێ دوی واریدە یعنی چقاسی دەم هەرێوێ ڕۆژنەمەڤانیامە باشتر ببێ ژبەر و دەمێن دژواردە و دەمێن نەبوونیێدا هەنگی ژیوێ دەمێژی ڕۆژنەمەڤانیامە هەبوو لەسەر پێخۆ بوو. گەلێ کورد لە ڕۆژاوایە کوردستانê چاوەڕێیە ڕۆژنامەگەریە کوردی بڕاستی ببە دەستهێلاتا چارەم ji بۆی ku bi rola xwe rabe û peyama xwe bigihîne armancan.